All India Congress Committee kadang temu banle daka ain persya yaki laingut ki MLA ke Congress. Uselestain langdo na umsning constituency, Charles Mangar na Mawati constituency, bat u Gabriel Waklang na Nongstoin constituency. Kiba peniso syaka sing NPP. Lejet yaki hausnem arjar pulai halor ke jengsngeu persya sarkar. Mentakumno kinyeso berkaju ke sarkar. Long unong elam ke AICC in charge ke Meghalaya, Uchella Kumar lang ba ka phone call ha kasngi Tuesday. MLA ki bala eno yangi kila thok ya kinong thep vote ula berrap. Halor ka lenti trekam une unong ilam ka AICC ula ong ba ka parti kala dep mansuspon ya arngut ki MLA bat kalong be an ya ki MLA bat sa suspon ban peniso saka wepat ka parti. Ngin budden ya kene ka kam kat kum ka an laong une unong ilam ka AICC da ka ba berrap ba un sahiar sya selong sen. Kesing kalong Kebala ban ujor da kamukot dama High Court jong ke Meghalaya. Ban lada kate ke hukum. Kami hab kesing kala ban ra syaka Supreme Court. Long media koordinator ke AICC Matthew Anthony. Cuma ban sim yaki senjam an ke Kongres kan sapan jengmut na baro ki nongelam ke parti Belong bat distrik haka jengelang ke ban talong haka sengi Hasde. Halor ka lenti ban lek persya yaki laingut ki MLA ki bala mi no na ka parti haka sungi nangkong. Ba ka parti kalau suspon ya umar ngar bat walang hanrei omsyam ala le AA persya ya MLA balai uba Celestin langdo. Presiden kasing ka jela uba Vincent S Pala ula ong. Ba kasing kamla ban le AA persya ya uba Celestin langdo haka tiyo bala dep. Namar ba ula yadon lang haka jingelang jong kasing. Handoi na kaliang jong ketelong kubor na ka AICC kalaong balada jia baka don ka an kanlong ya barok laingut ki MLA.